Nekada se po njega išlo u inostranstvo, preko granice. Danas dostupan je svima. Ali ime mu je ostalo isto. Seiko 5. Malo koji sat je preživeo toliko vremena, a da i dalje ima smisla. Seiko 5 pojavio se 60. godina i brzo postao simbol pouzdanog sata za običnog čoveka. Nije bio najskuplji, niti luksuzan kao švajcarski velikani, ali je radio. I radio je dugo, bez problema. Broj 5 u imenu nije bio slučajan. Predstavljao je 5 stvari. Automatski mehanizam, dan i datum, vodootpornost, izdržljivost, uvučenu krunicu. Danas je to standard, ali tada to je bila velika stvar. U bivšoj Jugoslaviji Seiko 5 se izgovarao sa poštovanjem. Mnogi su ga prvi put vidjeli u izlozima Trsta. Doneti ga kući značilo je doneti kvalitet. To je bio sat za posao, za grad, za svadbu, za svaki dan. Mogao je uz košulju, ali i uz radno odelo. Čista klasika. Nosio se godinama i prenosio dalje. Danas je svet drugačiji. Sat imamo i na telefonu, ali Seiko 5 je opstao. Zašto? Zato što je preživeo test vremena. Nekada je diktirao trendove, danas ih prati. Novi modeli imaju moderniji izgled i kvalitetniju završnu obradu, ali suština je ista. Pouzdan sat, dostupan običnom čoveku. Seiko 5 je uspomena za starije generacije, ali i pametan početak za mlađe. Ovaj sat ne prati samo vreme, on prati generacije. Nastavljamo sa satovima koji pričaju priče. Ostani uz sat i stil.